raja ratu sedap ganjal ketoko meli kunyit sedap ngamal roko nyit man roko aman saya man roko rokon bapak nyit boy asal ada koreke itu lakon ngigel ini ya ini cari ke tenapi nih sedang ngatur lu kerayang dungun tiang ngatur panjali dumade sarang sami manguhang kerahayuan kerahajengan nih labdo karya si daning don Om Swastiastu kadang semangat asan padahal marus nunas sami niki tunas di tiang malih pisan nih sarang sami sane wenten beduran betenan nih wenten dengan selat nih tuh selat tembok ini tunas di tiang malih pisan sira kayen nyawes Om Swastiastu di tiang dengan penuh semangat tunas si cang di tiang ridho betara sesunan sami pamipun sugih ane bani sing mesaut lacur wawanin malih pisan Om Swastiastu Om Swastiastu bakat ulu-ulunya mau dibantiran Om Swastiastu yang saja ulian orang Om Swastiastu gua sugih halung menjujuk di jalan salah do nak liwat Om Swastiastu liwat klon Om Swastiastu siang megaya di tekane sugih nih doa harus dibarengi dengan kerja keras wawu presiden sugih nih aneh setuju tepuk tangan erat yang kayak semenhon Riki padahal sampun nih luar biasa niki masak dan semangat nembe di tiang mangeh di kita wenten peseraman metata gratis mau winten gratis sami gratis masak dan semangat nih semangat tepuk tangan malih pisan oh nih sedang dijam adalah peseraman sapun niki peseraman napi wasana oh dia oh Yogi Saraswati Buano Santi nih hah Banua Santi ke depan yang cari rumah keluar Banu nih Banua Santi yang luar biasa kenten niki ane medue yang pelih hasan nih ke zaman tempo dulu jerakan nih kari zaman tip jero kaset
yakin nih jero ampura pangten dicang iwang niki iki lakon tiang niki nih enten ampun oh pun enten penabuh masih luar biasa niki enten nanging malah bisa dicang nggih tukang benang terutama nggih gedhe tukang benang Dewa Ratu padahal sibuk nyidang sampelan kenang padahal sibuk terus main surat di regan Pak nih terus main surat yang kanan beli surat beli aduh kenyam marah muncul Dewa Ratu kumis nih sibuk raga nih ya niki len asal tukang kenceng nih aduh kengken dia nangin-nanginnya ngolet sana tukang kenceng ampuang angin ngolet genggayannya Dewa Ratu nggih marah kenten nak muncul kata karu muncul kenyam pos ngetel rasanya ah ih jangan tuh aman belinya nyenaran beli hah bakat jang di madal jang sing Dewa Ratu adana kuni bakat jangan adana cuma usan nggih sadarian tidang lantur niki nggih naler kembali tiang henta tiang mriki rawuh monres ngibur niki pang tidang naler oleh ngaturang ayah ngibur tiang bersama tim saking Garuda Teh nggih niki sane arso mau gurah niki wenten gurah mata gratis rawuh ke Bali nepi wastan niki sering gedong rawuh nanti dioles-oles pangnya penyengal gratis enten gidi ketiga gratis tenaur enten bapak ambil kenyam ngolet bu pian bang lagu nih ngoletnya les nih nanging sedereng lantur hari wenten ingat kan tidak sami saking banteran iki otan nih sedereng lantur tidak perkenalkan diri dumun nggih ampura niki enten bejoh-bejohan tidak perkenalkan diri dumun munggu yang akan tidak loh kenyir adi nampen kenyir yang menurut beli apa kain kenyir beli yang menurut beli apa nih kenyir gua pikirannya gua jauh ganti apa orang-orang lo kenyir apa nih kenyir oh nah ada sejarahnya beli gua jangan nanti lo kenyir oh ada sejarahnya ulang peka tidiang madan iwayan kuat kata ben aduh pakai tenglah panak besek bapan tiang madan i gede lantang gue nyangat tang gitu gue cekeleng gue pikirannya bo oh tiang nak ada matakon ya kak tiang kak adik itu me ada kak jelek aja pak kasar nak dengar terkejut iya nak ada suksemane tuh ada kak itu apa suksemane pekak madat iwayan kuat tuh pang sidang pekak nyalanin hidup di bumi ini men bapak yang adi gede lantang pang gede bayune pang lantang tuh nih bapak tukang kenang linus kadang pang gede anu aduh bapak ke nih niko sejarahnya kenten niko pang artinya tidiang lo kenyir artinya semangat yang di jumlah tidiang wenten nak megay gencang ceracak kejek matakai nak elisir kijo tuh lo kenyir sajan artinya semangat nih tidiang semangat mereka sambilang tidiang ada jodoh gitu nih umur tidiang wow 26 tahun lebih gede bu liwat sekali 3 liwat gede deh nara liwat telu bu ini lewat lung dasa maksudnya oh baliang yang ibu baliang kan bu pasti teman ibu baliang oh itu ini oh niki napi malih wenten napi wastana luar biasa niki jeron tiang jeruk argun dumun kulit irin tiang ngibur naler ning kayangan makarya ibu tenang yadnya serba gratis niki tepuk tangan dumun untuk peseraman Riki
Mogi berjaya untuk seterusnya bisa meringankan beban masyarakat dan semeton sami kan kenten. Oke, beli anu pegang kece. Beli ngolet kurang main beli. Hah? Kenten? Duda? Beli dia ratu. Duda Jani. Ada yang ngasih nawa. Dia nak begini Pak, bila nak ketemu di pekan Pupuan nih, man kenalan makan hawang ada yang ngolet. Begitu, kini dikenal hebeh nih macam moga-moga yang berjodoh gitu. Nih di dagang nasi nasi tamu kami tuh. Iya Pak. Oh langsung yang mengening Pak. Oh baru orang yuk maaf Bu, maaf yang mengelah kurenan gitu. Langsung dia mengening. Ini dia mengening untuk beli ngolet bentuk. Degas tiang ketemu beli ngolet, semua ada rasa di hati beli ngolet, makanya manis kan tiang. Ragana makanya manis yang tiang teng ampura, nggih. Tiang tenyidam makanya manis Pak. Niki lengang sane puikanan sugine lan pemangku puniki medaging selempang lan Raja Gemuling nggih. Sane meslempang puniki sami sampun Raja Gemuling mana Bos? Kadang tiang isi guling. Ragane nyidam makanya manis kan tiang beli ngolet tiang tenyidam makanya. Tapi mau enakan nggih tiang saking alot saking pancoran tapi wonten tiang keturunan Bugis. Tenyidam tiang kenyam bungut tiang bujo gigis. Ada jadi tiang pura beli ngolet. Beli nang lakuran tiang singnya tiang nang alih ya paling tidak lah ngalih net runo.